z'abatezi b'ubururu omukibine eki n'ekigendererwa ky'okutaasyamu abasya oteereho n'okwihamu aba bafire hamwe n'abafurikire aho uzahikira shaaha 8 z'eihangwe omu myanya etari emwe n'emwe omu rurembo rwa Mbarara baregistra bashobeirwe n'ebitabo byabo bwanyuma y'abantu okubura abantu bakye njaba batakumanya exercise y'okukerabi ingani kutandukanye yacu so ni expecting our one bija starting like tomorrow kalizoba babali bakiro bija bagambaho na Shakira na Nyunja umwe abantu bahandika kandi ogu yashobora ngo ayizashyire shahezi yaba yahandikira abantu mushanju bonka Mukuru w'ebyakaruro mu kibine eki mu rurembo rwa Mbarara Sebuma Kawesi ayanagiriza bumuhagizi w'ekibina kya NRM ukumanyisa mugenzi we akaza kwehandikisa obwire bukiroho bahurire batrisa na ban setting lisa na ban setting abantu bo mu matawuni yabatakoze leta kurya shayiri na indaba ari mutawuni makwari akaduka yabya kurugaho n'urutaro so nchokora mutyo we are telling people to keep them nchoka tugambera ba chairman our chairman for our NRM village chairpersons akachiko the executive of NRM chairpersons right. Even the politicians bona kabe cancel because they will need these people to vote for them. Umuringo ngo gumwe uguyahiga bibe ubutegetsi ubutetasya mu nshonga zo kureta imivuyo ubukwandika bahagize bekibina. The situation is under control. The situation is under control because abantu bashomiseki buyomo korecha buyomo okora cyashobora kuba nakora buyomo ko mu rumoko by chairman bitu the politicians are bona but especially politicians kaba chairman obwabo eyes on hands off obwabo barebe kuko batakoze tikwenda kandi chairman w'cyaro ayo nandiko muri gisanga ngomuntu wami okuware to kungaha ogu yayongera yashobora zimwanshobi izare waheri izuba kunka yagira ngo kizenderwa no kutereza nshobi ubwire bw'akaruru butakahikire first so good tukatungire challenge mpango of course there are mistakes here and there kunka nizo correctingwa Tisho bizamani chikuru chabyona nokanga umuntu yakora umurimo gwe umuntu wakumanisa na n'umutaka na every party member kureba ngo ya twaro muzinya kweta mutayi baze kweyanza baze faso kwekebuza muri desabare yabarumu emirimo yo kushwija umenkarira z'abahagizi b'ekibina cya NRM ekatandika 2008 omukwezi kwa kabiri obwebezi w'ihanga atongoze emirimo egi kandi eriizooba okwandika kwatandika omu butongore omu ihanga lyona aizuba lya Sande 17 okwezi oku neija kubaho ebitebe by'abantu ahari buri kyaro n'ekigendererwa kyo kwikirizana abantu abarabe batairwe mu registra nizo zimwe